Karbi tum Hindu lo mate Honghari lo. La sopu thak video salam tha puni phanai pu bang du pik Facebook along da penang an tum comment ne pi bang du la pen messenger long da message ne pi bang du YouTube videos long da ne pi bang du jong sin yang ton screenshot ri pen jong su lai lap pulo de do pik ji ne pu bang du amasi langoy itum karbi di la sopu thak ne tai si opinion nang pi po hade nang itum ni pen da I think isi opinion chini ngang tung bon amasi nege chini an la pen ne knowledge do ne experience pen lailam ne nang share po neta ni mithang own opinion nang share po la dak itum legal aspects pen talang na la pen itum comparison da claim na kaplek plek pen ta itum India long itum ason kaplek tum da follow bang duma di lai talang na la pen conclusion lo itum honghari pu je toxin me po ma mate kupi sige me po la da jithanang la pen la so video long ni bangjoga dharma phanda akemi akhainu plason ki pudam aphan ni son thangda matha the ne son intention ta bi okay just ne me thang isi opinion chibi po ka prek tum chibi son he ning order ne pini ni akhainu da upe jakta la pen ni hala son akhainu dharma phan ni akhainu puta bupe di sita ne compare dam jadam lu puta sab so phocheta hai mine hai sita ni intention akhainu gali okay lang itum honghari phan ke karbi bene tuma dharma phan ke hai aron ban puta upudi asonta arjulong u phrang ben dai tum di enke itum la solam da chinang soje itum dharma long gupilo tum claim ke itum ke nature phan the worship di athema nature phan worship gupi polo ni pupulte itum rong lom ni theglong itum tar clickley hai pine langroi pi ase bubu that means la river phan hai arroi phan sigar kli that means pilo lage nature mati kalima habit ase dai tomar kli that pute lage pilo habit ke jungle amasi tum ke nature phan the worship dil apen itum ancestors spirit ipu phi phan tai tum ke ardom dom ki thitang spirit mane atma la hai atma phan tai tum ardom dom ti chu jun long punon mate sonak thak tanker kli tha bari the pune son etc ka prek do pigla inge itum ipu phi phan itum atma phan ta itum chardom spirit worship mate ancestors worship punang podi asi nature phan da worship itum kar bitum ke lapen atma phani phu phi phan ki thitang muni tum hanta chardom dom tai tuma dharma lo itum ke theglong tum bihek pani theglong bange di inke tum dharma lo itum kupilo claim ke itum ke phag da thad det di bita thad det vota thad det uthung da thad det da wo ke lok wo ki ik po son da du na litum da solame chini po la pen I think lang ok pen dar klikli myong di son da do myo amasi itum ke bi di la wo lai ke that amasi ituma dharma ke animism bu english pen ke itum ke animal sacrifice di son la pora ke that lai do u di amasi itum ke hindu kali pusi chipupu mate ituma demand bang ke separate a religion donangji pusi itum karbi dum bange demand pen wang boilo di arji ding piglo enke la animism ke kaprek dum dharma kaprek busi pu he ladak tani si alam ningje po he de langoi nangli methang ma that nun he animism bali ki pilo he ke that la he lason ke pudam et pulote hindu dharma long ta du enke tum ke tok ke pilo hindu amasi hindu kali pupu sida di tum kubi polo ni la pupu ten ekdom nege theglong ne experiences lahai sin yang chi serpo lango itum kamakhya lam anu tine chin kamakhya nam ha guwahati long nilachal parbat mate hill pupu ala so inglong long kamakhya temple do kamakhya go pilo hindu arnam goddess di english pen pudam pulote ente hala dak animism matele animal sacrifice avivim hala dakta
ke that do Hindu long ta ke that do wuthung that bi that chilong hai da that Kamakhya temple long ta nang lidom la kilut pohut left side na thu do engke la sola manuti na chini amasi similarities ta do jong si langam pulu te de amadi Hindu pukali pusi itum ke pini pupu henta sta nema tha bange a branch ma pusi nema tha Hindu a branch ma puja tha sab so ituma practice bang practice thai mine sita lao ke that la ge Hindu long do kok mati engke tum ke tok itum form fill up hot hospital long nani admit po hosta form fill up hota Hinduism di pusi tok mate problem ta vi mati Hinduism pulute anutin na chini lo Hindu joy pik pu bang langam et puluti jong si tum hong hari je tok det pulute kupilo lage pu mane muni tum ta bangjok sita hala son ta duji Hindu pulute Hindu pulta anutin na chini pirthe muni tum ta Hindu pulute anutin na chini ni mate Hinduism pulute chini di isi advantage ta do jong si langam pulute hai tak marriage demarriage la da lang kok pon tum enke animism la lo hai pamo bali la da pipi la pinil Hindu long ta di engke tum form fill up hut ponon nahok sita hai school college universities ponon mate nahok institute long no nahok noi itum Hinduism puji tok di engke la son si kitik dun mate ke tok la bang itum own experiences salam lo nang itum ta son si tok ji di Hinduism puji tok ji amasi hong hari da Hindu long si to lo plus son si belief bang dolo di amasi Hindu a branch kalang ne gali ne hong hari la ni exact ke ni da pupe sita a branch ma pu sine da ma tha enke non itumason langoi itumason la separate religion nahi pu mate itumason la ke that di la pen nature worship puno di mate la animism wo ke that bi ke that la son tribals angbong la son du pick up prek dum ta ala pu prek state alam ta ne sab son than pu de nature worship jong si lam pulute itum northeast long jong si lam pulute doni polo pupu la dharma la pu tribal tum no hela ta pini Arunachal Pradesh long hadak nali tum dam long ne chin ne ke jui olo India ta jui la bateng lo enke ki jui chot ta gali ne ala tuma dharma pen ke cheng log di la tuma food habit ko son ma tuma a belief ko son ma di language pen cheng lo lang tuma culture la tan explore phan body o nawle dam sida amasi ne own experience sis tal ha tang je than po hai di inke lango e sonlam ke ta ning chibi no je jui o munit travel o explore o munit ke la lo the go munit buzida hem dor red wrong dor red di so munit pente explore o munit ke knowledge ahin buzida much more superior titi podunde ajar hin buzida knowledge ne podunde jui piga munit tum long ajata knowledge buzida hai do big ne mithang knowledge do pule anutin phansik pudam lo hai engela Arunachal lam se ningje bam hala dak nishi tribe do apatani buda do la high tribe to the nature phansi worship sip mane theng bi theng prang la nature hai la son phansi worship sip ke nishi tribe ke Arunachal Pradesh long arluani ni daming tung elo nang arluani thanam re puta ka prek dimension is dam ji bodia context pen ka prek in dam ji thai lo so topic nishi ke la Arunachal Pradesh long la Itanagar hai Arunachal Pradesh capital man Itanagar pu hala dak major mate Arunachal Pradesh long major penilo a tribe lo powerful pig de pistol har je pon krai ti lai mun tum enke la tum ta kar la son hai ke that pen chengol hai ta du son ka prek tribes do pig la Arunachal Pradesh long ta jong si ni nang than nam bule do pig la ong pig stani hala aneng thanam del sta example pen sini isi nang than son thak lapu Odisha long ta ke that mate la son nature worship itumason hai tum kar bi tumason kardom kar kli la son a tribe do
gon punon khon punon mate kolha pulasona tribes tum la tumta itumason si karkli mate lason kar dom similarities do pik jong slam pulte kolasona tha jharkhand long ta hala dakta tribals tum do pik hala dak tribals tum kubi pilo pulte isini nang than po ning do anede hala dak santal tribe puna munda tribe puna around tribe etc la son do pik lang bihar long ta la son santal puna around la son a tribes tum da do son west bengal long ta do la son tribes hai mingela meghalaya long ta jaintia tum khasi tum ta nature worship tum ta claim sonak thai tum north east india long do pik lang jong si ningje dam pulu the khailo dam un la hai bang ne sab maharashtra long ta do la son nature worship pini a tribes tum do mate tumason hai son atum da do jong se angdam langam pulu te india long gujarat long ta do enke lapu maharashtra yes hala da kokna puno bhil puno tadvi puno yes etc son ka prek tribes do lang atum ta animism la ke that la son atum da do practice this asi itumason itum kar bi son jong si langam pulu te itum india long maximum states long jharkhand long langam mer putha da tong pik la pe north east india long tong pik chinglit pikoi pekai do pik ne akhai lo ram ningje am de lo tum assam long mat alam ningje pode assam long tayahum medam me phi purani tum arjulong lo bang tum festival lo nge tayahum tum pen itum ta chinglit pikoi pekai do pik karkli la tum ta ekdom itum rong ker karkli ekdom same lo theklong long la wo ke that penjeng no la phek penjeng no la angthin la hai pin ni ke lang ekdom same lo bu that po pu war chor di nang ni tum medam me phi pu arjulong lo ne tayahum tum ahum di tayahum mane chin lo di ahum atum hai amasi chingli te do pik lage tum assam alam sining je dam di engke nature worship itum assam long rabha tum da nature worship do missing tum ta lo di rabha tum ke ki pupu la peni phan hai la kheti pa me phan son dom la tum ta agriculture spirit pin er nam lo hai baikhau festival pupu la longri er nam pupu tum son la son chingli thoilo ama si hedi similarities do pik itum apa mo ningje lo missing puno boro tum long tala son do la si nature worship puno animism la son itum practice do pik itum son chinglit ong pik jong si langam pulote itum india long enke anutin ta lalo sabso a problem mange itum ke practice busi pupu mane itum ke hindu kali busi ji pupu enke kapre ka dharma nang pineng ji pura son demand do pik de la sarna dharma atum dalo son pulote doni polo la ni pusan pa arunachal pradesh long atum ta kaprek busi ji pupu de sonak tha la west bengal long hala dakta alang tum dharma do isi tribal tum sarna pupu sarnism pupu hai amasi latum ta a dharma kaprek non honghari pu tum chi puson ason kaprek alang tum ta mendu tribal ang bong ta kaprek a tribe sang bong ta alang tum mithanga community I see separate sona dharma men chi irta do tong se laham pulote it's completely legal di like son ke tum chibiun jar dharma ta chibiun mate itum ardom to un di athema non bang legal aspects pan da sabso lang ko poitum part 3 of our Indian constitution the right to freedom of religion po talk do article 25 of Indian constitution the hala dakta ke talk do practice profession the propagate religion of tha la pen religious affairs me thang che manage un phan article 26 of Indian constitution ong da ke talk do la bangke itum ining hang pulte jadar nam tar dom un mate dharma selam un lai angton dolab la dakhe amasi separate dharma do pik jong si lam pulte tribe ang bong thai di tribe ka prek asia tribe un son dharma son kardom ka prek do stala tum dang ton na pilo che tok tong un itum son hinduism di rang tum form fill up college hut punoi school hut punoi schooling na hok sita universities long punoi mate na hok le form fill up usita hinduism busila tumta kache tok ang se anu tin tumta di solam ken nang tum chini bang dota hai bumi ne hai enke india long ke hinduism a dharma hello ke thinai lo mate followers ong nai lo
jong si langam pul te approximately 80% 79.8% myong hai de sta approximately 80 le ne bang hai 80% ke tum India long ke Hinduism mate Sanatan dharma muni tumang se lapen kwan bag population do populate in between 113 to 115 crore of population ke tum India long ke kopia dharma lo follow loge Hinduism ladang tum ta included hai we are also included in this category di aso Hindu aso category long sidolo enke Muslim tum 1% lo tum India long do Muslim tum ke tum India long 14.2% vet Muslim pini followers tum mate dharma muni tum a percentage jong silang te population wise hai enke pu on the other hand Christianity tum kon la 2.7% population ke Christianity atum 2.7 vet de Christianity ta percentage kompe tum India la 1.7 bang ke Buddhism ti a percent 1.7% asong thak Jainism ta dole enke 6 major dharma do tum India lo lahai lo Hinduism Christianity di lapen la pila Buddhism puno Jainism la Islam la Muslim la Sikhism talo Punjabi tu major 6 vet enke langwa dharma itum India long ke imethang ninghang te dharma lahai ji salam un jat un hai ladak problem be kham khidun bang tabi lapen ajad dharma long le dun pusita dam pusita ladak problem tabe tum pudun taun ni son aron ta du tum India long case ta pi in bang jong si langam er pude hala henda dam pulut he ni ning je dam pulut hala ni arlo ni dam re le enke India ke si secular a country mati amase da ke dharma ke ajad dharma pusita ladak ke homan si treat di lahelo main dharma lo lason na hokta abi secular country upamati India phan ke Hindu lo main lo puson abi sida population jong se followers langam pute Hindu ong nai lo enke Hindu ke ong ta reason do hai aprang langam pulute itum India long ke Sanatan matla Hindu dharma muni tumang se mati la so phit si kapre ka dharma tumang lo Islam bang lo ti so phit la Christian niti da bang lo Christianity enke Sanatana dharma mate Hinduism dharma helo pirtheben ke bannai dharma pusi upathema nang tum ancient history pore long le la Indus Valley civilization ho di 4500 BCE ala so prang penta itum Sanatana dharma ke tu inkela so phit si ka prek dharma ke ba ke hala ga phit pigal lang si lam pu history pore dam pulute kitab long tok an bangge penane ne ta chini lo the mane pore lo inke langala Christianity dharma ke ta prang do mai India long abi mati jong si langam et pulute ekdom la etum pore dam bolte nang litum ancient history le pore pusita mate medieval history le pore pusita di nang litum theglong ji je aprange Sanatana dharma se itum India long so physical prek ba Christianity ke British tum ke ba phitsi do mati inke British tum mantulo ba is India company 1600 di pini ahutsi ba inke 608 a phit pen bang si permission lai long lo itum is India company establish lo inke pejo pen la tum Christianity ke do bang cheng lo so prange Christianity dharma ke amena mun ta be tum India long like ekdam real fact lo de inke itum North India long itum Karbing long pilo Christianity mate Christian atum do ma phrang pute abi aphrang abi itum India long special North Salam se ningje pa de North India long ke 1826 apitsi Britishers tum ke ba enke Britishers tum Christian mati enke Christianity lo tum ke ban 1826 la Yandabo Treaty Myanmar pen chi sign era phit British East India Company pen la tum agreement do la so phit si alang tum andar la tum North East Assam pen chenglo Nagaland Mizoram la hayang ton wang lap lo he kela so phit si la tum Christianity mate lang tum church la salam pang chenglo tum Assam long Sadia long hello ne chini tengte in the year 1836 mi ho 1836 aning kan si British ang tum church salam chenglo Baptist American Baptist Church 1836 hello
ke salam cheng lo itum North East India lo hala so frank ke itum tribal tum de itum karbi tum hala so frank ben du hala sur ke tum dharmo ke la itum honghari puji pupu la son nature worshipping di matela ancestors spirit worshipping la son frank ben tum du la so phitsi pe jo pensi convert son do mati conversion do mati Christianity long la solam ke universal truth la nutin chini lo la American Baptist church lo hai hala tum church ke do cheng tum North East India lo mate tum Assam lo ke la so phizila Meghalaya ben cheng lo Mizoram Nagaland lo ka prek long ke pon so frank ke anutina tribes tum ta methang a dharma che dorep no mi tum karbi tum ta methang dharma do frank ke so phizi che convert mate pa convert mati jong se lang met pute enke non ta lang he convert itum ni theglo chini ta do ke convert pon do enke la tum da frank ke itum chi pupu pila honghari puji pupu hai hindu lo honghari lo puji puji hai anutin ke matha se prek opinion ka prek ji enga hinduism ben se ko Christianity long kidun mati la son dopik ne ke chini ta do dong se amen le endami pul ta ni tum te boktare thelong jipna frank ke tum dharma ka prek sta fit si Christianity long je convert mati ke non ke ka prek so sa dharma bin ta selam pon dopik tum kharbing long di ne amen chini laple sita ok chuche tum da dobon la son pini ha men da tum chini bu tok rang than thara son dharma ta du tum jirpo ben dai nu do sta dharma men se ni teni bu bla pa ni interest pu el hai hin bange dharma la hai amasi ining a vil ane sta do lo son ka prek joy guru bu do me di mate la lukhimon bu ne go pini la son I don't remember exactly nepan remember o chini e sita son do ka prek so son salam pon do la bang non salam lo dhoktum pu dundulo ma son aso sa split ta do pik lo yong salam plu te di sita ahok hakle langam plu te tum karbi tum ke hindu matela pini honghari bu pu la son dharma se frank sita pejo pela britishers tum wang phitsi la tum nang convert pang cheng lo di so phitsi pejo pencil la 19th century alom ke le wan bange Christianity ta popular thu hoilo tum North East India long ta tum karbing long ta dokok lo apu tika lom ta di la 19th century alom si 1920s lom bo 1920s 30 lom si ne tengde tika lom ta la Britishers tum ke bang ke la sur pen pejo pen si Christianity la Christian dharma long ki dun bang lo jong si langam er pul te tum ar roots jong si langam pul te nu karbi tum ke Christian ke liye frank di la bangyo ke chin lo salam pejo pen si convert bom madi amasi ne opinion conclusion wang po langoi itum aso sa dharma la hai salam pon adupik di non hindu bu je tokta problem ta long le pilang apen problem ta wi apen itumang bong ne teng the de son dharma la hai hin pan prioritize ret mate focus ret pente itum ke focus nahi bang ke di itum economic growth phan pini skill development phan di sonak thak itum poverty ki duk lahai pa we phan mate infrastructure development phan education phan mate healthcare phan di mate capacity building phan economic growth phan pa mate ningjelo di lahai hin si etc lahai hin si tum focus mate priorities bang ki people nahi athema lahai si main pudam pulote itum chingthur phan ajat phan self reliant phan itum focus nang po methang chingthur phan di capacity building lai long si do po lai skill development lai methang ji skill che develop nang po itum science technology hin pono di itum science technology use pen itum integrate pon pen koson si farming lai mate agriculture hin kipam mi un poma ali do po munit phan hala hai hin si itum focus ponang ji innovations hin puno innovations a hin focus no di sports hin focus la hin si priorities mate focus bang ke rudang ji sida itum ke la ekdom hindu kali ekdom honghari vek nang pola solong che bhong dun det pente neteng de de anutin ke ma thaji prek ji mini he hala hin si tum hala hai filong si pining ji athema lango itum dhormonon ka prek non aso sapin ne ta dupiglo ke dharma ka prek do bomlo polote
itum taki siksak ta dokok ta hai athema multiple religion lahai dolo pulu te dak divisions ta do pik po itum community ang bong ituma karbi ang bong division do non ta lang hindu and christian pupu lason non ta clash do big pik asi family disagreement do ko ti ne chichini ta do nijir po pen apene la hai girlfriend atum hindu tapen christianity madala christian alam se wang juti mane itum karbi ang selo inka haku ko ge itum grassroots jong se lam pulte tume christian kali halata asolam ta ho pejo pen se convert mati aprang pen piro christian dum india long masi christian abe aprang ge 1826 appearance la britishers tum wang mati britishers tum wang pejo christianity de ke wang ke so prang pen tume karbi tume do di karbi tume pudam bolu la hum tum 1228 ahutsi la sukapha ahuma founder le main alang ke wang di inke halat tum aprang pen tume karbi tum do polote mathan britishers tum nona fit pe na tume bang amasi roots bang ke tumke tuma dharmo ka prek yongsi langam polote enke ason do olo pol dharmo do olo polte pilo je plank poitum community weak that po division do po la honghari dharmo ka prek thodi la christian tum ka prek tho la karbi lon ta roots la ta jongsi langam polote ancestors hut pen langam polote phu phi pen langam polote same sida a fit bangsi asu mane divisions do thupik lonon banghe non ka prek dharmo do po ka prek dharmo salam par tuma followers ka prek do par tuma followers ka prek do po inke la sona chit po chi thak lap asi I think having a multiple religion will weaken our community itum karbi a community fan pavik deji unity avider po neteng de isibet donang po isibet dharmo se du thuneng ji bang la che convert dun lap mate ka prek so sa salam pan isibet donon isibet unity do po kali bote clash ta duko timati ke che bhong lehte duko ti dharmo lam pen asona duko ti mate do ota hai future ta karbi lo sida kaprek hala son chema tha duko ingela dak social issues ta do big pik ni pam buson la pine hindu pen christian po lam da duko lo chiwanon e jaro ni di la son siksak lason ekdom problem do pik lason ke photum da do pik po mine tum ke phobang do tang than di than da me da dakhe amasi lahai bom lo tum lahai hinle focus bom burute itum a community di strong ji bang gali tum weak rong po di dharma lason divisions do pik po mati divisions do lo pote lage thak lapo enke more in future nani tum ni laso video trosi pulo jongsi tum lason aso sa dharma lahai je salam open itum jongsi itumang bong itum karbiang bong divisions do bom lo pote small divisions do lo pote mo future sung pikji itum isibet adi itum karbilo isibet dharma along lagile isi dharma salam thuno itum ang ton ma che kroi pen wang thulapsi kime thuji pusni pujila sonote ajar hin tai tum mesen po di social issues ta velo di kale la hey non e christian po itum hindu hempa bang long le thola son pini courting jirang bong da son do pik lason hapu dun julo polte lason ani tum theglong pola ekdom practical lam se ni pudi ni practical lam se ning ta dok lahai practical theglong hormu lahai pini se ning jilo non ta son problem do courting bong ta di lason social inequalities to duko kutulo karbi buzda equal kali der son se chema tharong mane tum subconscious mind nong hedi mane kaprek lage puja hala sons duko karbi lo hala son full fledged itum ma thala son bang abedetti amasi itum non mentally buzda non pejo pen hala son division bang ke do pang cheng inequalities di equally inequalities bang ke do pang cheng hey christian le karbi se christian bo pumasi edi aman hala son separate bom lo non penta enke la sor mu peju pen non le tum khang unde bolte in future lage siksak pik lage che kak phun bo enke e khai tum karbi adi problem do pik ji jong si tum non pen la haita chema thathe pulote enke la son thak jong si tum la son aso sa division se salam ulo dharma salam ulo bote dak itum a culture ta chi split that po itum a tradition ta fracture chat po di isibet kali det po
non ta lang non Hindu pen itum Christian bu punon son do umati tum karbing long punon mate ka prek district long gitu itum karbi tum hala dakta lang non festival lah ta alang tum ge ka prek dilo Christian tum festival asida ni la son da thegulong le karju juhur bang na ni kimi minute karju hu nang tum dharma long ge ko pipilo claim ke di nang tum ko pipalo believe po kaprek thanu nong tilo Christian dum bangke ni la da Christian dum khaino pole puali ekdom ahogalam ge ako mane karbi la itum honghari la Hindu lo ni la sonsi purong po la tum hanar jilo den tum ge di la pine tha chomangkan tha di la son pine rongker la ji thanu du tum ge la sonsi karkli di haku ko banda sonsi karkli forest fancy di habit fancy tum kar dom ekdom aning rong pik moni tum nature worship fan ke non akai ke respect ob bang athema nature hello everything no thank prang abete oxygen da long lelo tum thilab ji se nature hello everything no pus non munitum pirthe wala munitum hala so perspective pen broad mind pen langam putla son ne theglong lo chingki ji than hota inke nimeta than do ni te nature fan son fan se worship sip thank prang aroi fan di habit fan se ar dom pus ke than do ne ke tum india long son kar dom atum do pik tum tribals tum inke la tum fan non respect ta thipik atema non science and technology apine lo a era lo la pen munitum hala son hin se belief ta omu la pen thank prang man si te mol ha te long ke la son fan si kar dom ke protected pro la hai munitum ke ekdom angso munitum lo di itum son khali pusi matha po respect a level hadi thipik bang lo ekdom practical ta experience long lo asi ne puji bang ke dharmo non jat son le do pusita hai padona itum phan ne pudun bang ta ve mati di ektum animism se follow bojar pone pu bang ta ve na putaun la pen ining hang la ke bang jok ta na pusim nang puma se ne tum constitution ma se ke tok do la si itum karkli ku pipi ma itum ha ko pen ancestor por pen di ha itum aprang pen ancient times pen ko son si practice bom mala so teng practice pen dam bom dak isu pa theret bangge pana lebe sonsi ni bang theklong di je tok weng are Hindu bo je tok te der pe tum yong si honghari bo je tok long lok potel success thepik lom kalimati itum la je tok long lok suppose je tok der pusta itum yong si towar me healthcare non lango itum hospital mission do ma itum kar beng long do mana itum me thangma than la medical college mi u butang din mana itum complain ar julong pik ji mine na itum damote a treatment heno pik ekdom thidam rong ti munitum dile pik me hal hai si tum ke hal hai isu si keres nang ji pudam pulote tum han ke sunai lang la me ni na treat me la hospital long asi proper treatment aphan mate hospitality da mesen nang ji munit phan la pen behavior doctors tum la tum da mesen ni hal hai in si tum ke ese je pa do nei mate hal hai in si pine thu nang ji bang lamba the nang ji bang prioritize nang ji bang focus nang ji bang di to war me hal hai in pine non hal hai si main mati non la honghari tok long lok pusta lang la pu income source me economic problem heno pik munitum di la pen la pu infrastructure no to war lai no bude pele la hal hai si important mate education in focus no di innovation in focus no sports in focus no di pini self reliant pan koson si employment general unjima koson si kiduga tum aphan pa plang un poma itum karbi angbong dak tum karbing long sor phan puchale puali na hoga do karbi tum phan dang ton phan si pula hai hal hain si itume focus nang jima didi di scientist ke man phan tha mate paman phan tha ke rab dun mate lai hal hain si tume focus nang ji son lo bolde ching thurbo jong si lahai dharmo lam long len tum che bhong dun red lahai long le prioritize red di focus red bolte itum community bangke ching thurun derbo jong si langam polote ni lage ni methang ke matha lamsi polode ni mithang ni opinion le na tum ka prek matha bang to ta hai mine la si it's not a big deal pusi ni puji la Hindu je talks ta dum problem ve la pen ni pui bang ade athema Hindu lo bolte Hindu lo bolte anu tinta nang chini pir themuni tum ta no ko honghari boda ko explain nang liba ko pil lage question lo ja di la haita yo ko ka prek pini je plan de lipo siksa khoili po son ta di masi
itum no son dolo do vet na di Hinduism po chutok bolang sta itum ka prek ar kilo jar lo itum prek chat lo tum ke thar lai ta du dolo jar lo chok lo lai bang di no itum son ka prek tum ta duppi ke tum kar bi tum der le son boli son jong se la am plute Jharkhand lo duppi Maharashtra bona di lapu Odisha bona itum North East India lo duppi lapu Arunachal pen cheng lo ti la son duppi jong se la am bolte Meghalaya long ta du amasi lahai pani su ther re da munitum itum karbi tumate itum karbing long ni theklong copy pod ne lahai in si prioritize rat mate lahai hin si discuss rat lahai or musi share isi ni video ni theklong bi free fry hai amane lang il hai ni interest ta dor re la pen lahai pen ale dopik ji tuma society phan mate community phan karbi phan pun sonda pan ma tha the ni ma tha bang de amasi ni lahai in pan interest ta period is da itum ni phan salam tha bang nang pur red masi ni bang ni thang opinion chi pilo la ben conclusion long ki ju bang ni pui bang ke nege ki puji bang ke itum la multiple religion de son salam open de division salam open te itum unity ke dopen isi vet dharma itum kar bitum ke nature worship di la theng bi theng phrang phan habit phan dar ke habit se dhalai pe ni du omati habit phan di nature phan se tum kar dom la pen non itum hai la ancestors spirit phan phupi phan se do atma phan tar dom hala son du thuvet si kimi thujima buse ne matha hason bolte itum unity do po dikal aso so dharma lai do divisions do pe lage prek bom po kar bi busai lage la son dharma le lage hala son le bu po di mane peju je ben je thak bom po non ta mentally muni tume je thak bom noti physically ta problem do bom no christian po ta hem du nun e tho jat tho la son do umati problem chaino ok cho bang thau ja la son problem do pik lang lo non ta asi la son bo da phedong vigong ong po tum karbi tum sungkrung thai future asi ang ton karbi do ani tum notice long do ani si wet wang mat isi wet dharma do thusi ke me thuji puse ne puji la son so salam open the salam no pule ni puri salam ri puta la son le puda mali hai sita ne ma tha teng the unity ki do phan isi wet ke dosi ke me dharma da isi wet karbi de la son language ta siwet la son system se donang ji polo ne teng teng le tum ko pilo pon le tum ne long kwa long che don don le tum comment long tora nang than pa jin tha okay asi che tong thona ning je bom te der bom po di ning je ta ju je rek po la topic e asi ni opinion bang ke la hello okay che tong